米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。马巴达拉的努高瓦斯的法罗海阿奥利阿巴弗利伊迪达南，主已经预备了新生命要赐给我们。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚的苏瓦的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以吉吉尔在古萨法阿兹方，西瓦古萨法阿杜谢尔苏阿萨，o papafalian ako jangra to falohai a ahingo at falohai a falujur. O papalahan ako kuya matia ay o pagkuloh ko nika atekak a falujur nangra. Pafalian ako jangra to jiremasai ji ay a falujur atau mi hakelungai a falujur saan. 以西结书第11章第19节说：“我要把新的灵、新的心赐给他们，我要除去他们那石头一般坚硬的心，另赐给他们有血有肉、肯服从的心。” Sarikakaau, yo misi ayaw kita to kapatasan atau karurayan a lemak i, akakatulad ko falujur. Now hani mapatala to no kawas ko falohai a atingo atau falujur a pafuri i titaanan. Ta pakaini i pitier to kawas a masafaloh ko urip nomita a miriao a mapaijer. 当我们面对患难时，不必沮丧，因为上帝已经预备了新的灵和新的心，要赐给我们，使我们借着信靠上帝而重新得力。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao, pasoolin kako, o matumasay ko sini ata atau atlay ay a kawas kiso. Mapatala to iso ko falohai a orib a pafali i takwanan. Ta ira ko pafalucuan ako amiditemoh to kahatsatsay a falohai a rumiat. 主啊，我确信你是满有怜悯恩典的上帝，你已经预备了新的生命要赐给我，使我满怀盼望地迎接每一个新的日子。Pakani i dalam anay a nganganutapang Ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamet no kawas kiso. 愿上帝祝福你平安。